I dobrodošli na novi klip. I u današnjem klipu ide jedna vrlo kratak klip, samo da vam se zahvalim za 20 subscribera. Ja sam znači početnik, imam tek 20 subscribera. Evo su tih 20 subscribera, sad ćete vidjeti. Imam ih 21 već. Znači puno vam hvala za 20 subscribera. Želio bih da u što većem broju da se subscribe-ujete na moj kanal. Znači bit će tu još tutoriala, igrica, ja mislim da sad treba posle sutra, to jest da snimam Minecraft drugi deo. Znači puno vam hvala na tih 20 subscribera. Ja sam inače početnik. Sad uveo sam se u novi serijal Counter-Strike 1.6, znači njega neće biti neko vreme zbog servera. Serveri su potpuno prazni, znači zbog škole, ali sad je krenuo raspust i mislim da će da ima malo više. Što se tiče Minecrafta, na njemu sam imao najviše prikaza iz ovih 21 subscribera, znači njega će imati dosta. Ovih tutoriala kao po Google što snimam i to verovatno će biti u velikim količinama, ali bit će i Minecraft sa izuzecima. Znači, ja mislim da ću da vas uvedem i u novi serijal FIFA 16. Znači, imam tu crack-onu FIFA, nemam je sad tu baš, imam je u kompjuteru, ali nemam je ikonicu. Znači, uveć ću tamo ćemo napraviti Ultimate Team, znači za početak ćemo igrati Foot Draft, posle ćemo nastaviti sa Ultimate Teamom, to je to što se tiče FIFA. Znači dalje, idemo sada i neki drugi serijal, Counter-Strike CSGO, znači i to ćemo početi da igramo, to će biti isti serijal kao Counter-Strike 1.6, zato što je isto Counter. To je to, ja mislim, što se tiče tih igrica. Presjeća se, znači, što imam ovih 21 subscribe, znači puno mi to znači, hvala vam ljudi mnogo. Ne samo za tih 20, zamislite kako će mi biti za 1000 ili 2000. I to je to, odmah posle ovog klipa ide Minecraft drugi deo, znači imamo prvi deo, možete da pogledate tamo kada smo našli dijamante. I želio bih da se u što većim količinama subujete na moj kanal i puno pozdrava do sljedećeg klipa. Ćao!